Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamd pasın her şeyi Allah'a Rabbin Rabbi alemiye. Salatu ve selam ve Huda ve Peygamber Medin. Seyyid-i Server ve Rezan ve Server Kemal Muhammed ve aleyhi salatu ve selam. Ve lisel malumata ve heja ve havalu gülün ve gudriya Huda da cihad ve khabatu berhudan kırna. ونسال چقای کو پیره چو شوپان میشن اتر روزا دنیا اتر روزا قیامت گلی تماشاوانه گلی خوشکو برای جا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته منتدب خیراتن سرچواراتن اهلا و سهلا و علیکم السلام خوا زینب مدرت رما یکمین زینب البدر آماده خودش راضی به ام بیچ چی دیام بیشن گلی تماشاوانه بخیرا خو پار بکن ما بشوپینن اب چلو چی بو Amin. Kerem kam, برای رمضان. ماشین جان ثابت چاوای. از فیصل دوباره تعقیب کنم. مگه دنگه تنای. ده از تعقیب کنم. باشه مگه تعقیبات المبکم. سعیدا موقعیت پس که بجده او. دنگه تنای. دنگ نه پرسگیره که اینترنت هایی گلی تماشا وانم چاوب کن. سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بخيراتن. قديش درازبي سيدنا بتشاوي؟ والله باشن جان صاحبي وين شاون؟ باشم سيدنا مقوتي باش بتيمة دستيتا. ولا اشتراز بي. سيدنا من جوزي برسك اشتكم ياو. بله. سيدنا فيجا أزي أفليما. أختزو أختم بيركاو خوز بيركام اسطنبول بو. مويرافاند بو وجات ويبرنا اسطنبول بابا فينا كي. وجج مرة مقومي إمام نكا هيكن. مزناك وهابا وجو سيدا بو. ويجي قوتا جو أمي قوت مخ كفيلة خوا. جو أزي إمام نكا هاو تشيكم. وجت سكولو تشيد بي سر تلفوني تشيناوي مقدش تبرسم. وقال نابد بإمام نكاحي أب غلطة أو نه إمام نكاحية علاقة إمام دبي نكاحي ده تنيا أب نكاحات دينية مجرى بيجن إمام نكاحي نابكي غلطة ندجه خديا نكاحات دينية مبيجن رباندن جي بحثا رباندن مثلا تكر رباندن تشيكي نقن جونه باشا بيقوم هو رباندن نكي رباندن تشيكي نكرها حرام وقنها أشترى بيجن نکاح دینی وقتی کو بابه کچکه یکیب که وکیله خو بین التا نکاح بکه چید بیانی والله نظام مش شنها بعد برسي قلت سكولو تشينابي سيدا. چلو چنابی چی چنابی يعني تقول سر تلفوني تشينابي. آره سر تلفونی چنابی ها سر تلفونی تبکه وکالت بده أري. هو چید بی سر تلفونی وکالت بدی دا او بده چید بی أنا أخو إمام نكاح ديني نكاح شيء بيه يعني. یا چلو و چکر یا مثلا باش فهم نکردن نزان مسئلات چیه کا خوشک بده فهم کردن من مسئله فهم نکرد انا تشنا غلط سر دبه من تل سر نابه من تشنا غلط ته بیشه ته به حالو گوتی باش مش فهم نکرد باش ناده فهم کردن سيدا فيجا اشترى بيجم. فيجا بيركام من اسطنبول بو. جا باوی نباوی ناکی سیدای کیلو دری بو گوتا گو مبخا وکالت گو از دینی نکاح هوا چکم از باطمانه بو مزنر اسطنبول بو سر تلفونه سر تلفوني انت مهكر اره گوتا گو مبخا کفیله خود تشتغلو گوت ولا تشتغل جمله گوت مش لا گوت فهمناكم نزال مسألة وتشلويز نزال يا وانا بابه کچکه ملا وکیلتی دا ملا کی آننا دا ایدی وی ملای هات چکه چشتره گود صادق تلفون ممكن جو كيف وكالته وبدمر مش بقول تمام وخلاص باش ايش من برسي الباطمانه بو اسطنبول بو مش بيش ما تشتكش بيش فهمنا احنا زان
تش ندي فرصة دبش في بردك شو ندي فرصة مش بفهم لك تو أو ملاف بزانه عريب سميت شغدي في السيدة والله ناير برام تروجي تقري ناقري تروجي تقري ناقري الحمد لله تلميش كين المجاهد المجاهد هويتك والميش سيدة آفرين جارنا والله مناقش السيدة تشتغل راس مجبورة مو بقي المجا خو بكا بين مش تنابي المش فرزة دمشي حمو يشي بردا المش حمو تشتي فرصتنا هفالكم هاي نافي نجمتين واجد هاينا دي روجي دقري روجي قاتل مش ناكي لميش ناكي يا قن هي المجد من استودا وروجياوي جرى قبول دبي وكذا وبافي ناكي سيدايا صوفيا ملايا ما يدي ادفيش ما قلت روجي دقري مش ناكي روجا قبول بي بري قبول بي غير روجي قبول دبي راسنا قبول بي ولو غير قبول دبي على قاطة تنيكي قبول دبي تمام لكن سيدايا كلمات شهادة مقول كان دبش بردا كلمات شهادة ايش من بيجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عافر أمسان السيدة مسلمان الحمد لله çok şükür انا من قلت يا مسلمانين اذا كان مقول معناوي ايش من بيجا معناوي خذ السيدة معناه سالم تمام ادي اشترى بيجم قوي خب دمن أبي السيدة از باور دكم بقلبي خوا وبزماني خوشي اقرار دكم قوش الله بيبا تو اله حق نينن وديس از باور دكم قو محمد رسولي بيا اله معناه ايشي معناه اله اله يقو مو امر فرماني ويرا اطاعته بكي اله معناه يقو قانون ونظام چكي يعني اب حق قانون چكرني حق امر كرن وفرمان كرني نش تك كثير الا الله جاء الله ريا فهمو هذا باشا فقلتش مسبيني فقلتش كودي أش باطماني مسيدايم كودا باطماني أز مركزاي مالي براغاز جابان انا مسانا مردين أبو سيدايم اش كربوراني خليلا ايما كربوراني خليلا ويسرت شعبي بسيدة ارم لما تعقيبك وقناة ما يوتيوب قناة ما يوتيوب لك بابونا يوتيوب سلم قناة سيدة أزيبك التعقيب سيدة نابي قناة من يوتيوب شيا تزاني أشكو زاب سيدة قرأت تبيجي طريق ما هو بكي سيدايم تدي سيرش عوازك ما بونا وتنزاني شيا ايه ده بپرسا ما شيا كابي سيدايم نبي أبو عزيز شاب ما أبونا نبي شيء نابي قناة من يوتيوب هالو ولويا ملا عبد الله كردي خليلا عيني ماذا فيسبوك وتيك توك ويوتيوب وانستغرام اب هر شارشي نابي من عيني ملا عبد الله كردي خليلا تمام سيدايم سرت شعبي ما زي أبي قاعد تبى تعقيبكم لا هيدي تعقيبات اللي بكا سلم سيدايم أتم دستيت سيدايم لا هيدي تشعبروا غربي يعني وسنة سيدايم أدركم أزبدكم يقول يعني بله گنی تماشاوان گلی خوشکو براین اینجا زمانی که اب 40 سال بره دایی که ما پیرکه بره به جماع خواه ترپیه خواه بنکراس که خواه وقتا گو دششتن عیب دک عیب دکرن گو بتهیله ده دالقینن وقتا گو بنکراس که خواه جلی خوی بنکراس که خواه اگر بنکراس بانا اگر ترپی بانا بتهیله ده دکرن دسمالک جلک پرده یک سر ده دکرن اولو دگو بلا زواب بی بلا خویا نکی دیدی نها پیرک قیس فدینا که به جماع بطایت بجلي شباب بجلي رازاني درد كبي دربا مانا عجيبة ملك Merhaba hocam. Aleykümselam. مرحبا اهلا وسهلا مشترون زبين Hocam nasılsınız hocam? sağ olun اهلا وسهلا teşekkür ederiz Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun teşekkür ederiz
Nerelisin? Hocam Zonguldak hocam siz nerelisiniz? Ben Mardinliyim. O Mardin'e selamlar olsun hocam benim. Aleyküm ve selam. Aleyküm selam. Buyurun. Sormak Hocam istediğin dini soruların var mı? var hocam ya var olmaz mı hocam? Buyurun. Buyurun. Hocam bu geçen bizim arkadaş ağız dolusu kustu. Mesela ağız dolusu kusunca oruç bozuluyor mu? Yoksa İstemeyerek kusma olursa bozulmaz. Fakat isteyerek, bilerek, kendi iradesiyle kendini kusarsa o bozulur. Diyelim ki zorlandı, bu bozulmaz. kendisi zorlandı mesela ağız dolusu kustu. Peki Olsun, bozulduktan sonra olsun. Ağız dolusu ister olsun ister olmaz. İradesi dışında olduğundan sonra bozulmaz. Hiçbir şekilde bozulmaz. anladım hocam. Teşekkür ederim hocam. Peki ben sana bir soru sorayım. Sorun hocam buyurun. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadeti. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ben şehadet ederim ki Aferin, Allah'tan aferin. başka ilah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın elçisi ve kuludur. Evet, bak düzeltme yapalım. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu yanlıştır. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Allah'tan başka ilahlar, çok ilahlar vardır. Fakat sahte ilahlardır. Hak olan bir tek ilah vardır. O da Allah'tır. İlah ne demek? Kanun belirleyen, yasa belirleyen, insanlara emir ve yasak veren, insanlara bazı şeyleri serbest, bazı şeyleri yasaklayan kişi demektir. Böyle kişiler çoktur. Allah'ın kanunları dışında, Allah'ın emir ve yasaklarına zıt, kanunlarına zıt emir ve yasak belirleyen birçok insan, yönetici, lider, sultan, padişah, yöneticiler vardır. Allah'ın yasalarını beğenmeyip, Allah'ın yasalarını kabul etmeyip, kendileri yasa belirleyen ve insanları bu yasalara göre yönetenler, bunların hepsi birer ilahtır. Bu sahte ilahlara la diyoruz. Yani hak ilah bir tek vardır, o da Allah'tır. Yani biz sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederiz. İlah demek itaat edilen kişi demektir. Sen kime itaat edersen onu kendine ilah kabul Hocam, etmiş internetiniz oluyor. gitti hocam. Ses geldi. Şimdi ses nasıl? İnternet gitti. Hocam internet gitti hocam. Doğrudur. Sen yani bir insan kimin emir ve yasaklarına itaat ve teslimiyet ederse onu kendine ilah kabul ediyor demektir. Biz de bu kelime-i şehadette diyoruz ki ey Allah'ım senden başka kimseye itaat etmiyoruz. Senin emir ve yasaklarından, yasa ve kanunlarından başka kimsenin emir ve yasaklarına itaat ve boyun eğmiyoruz. Anladın? Anladım hocam. Bilmemek ayıp bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Aynen öyle, aferin. Hocam benim yayında kimse gözükmüyor. Yayın bir şeyler oldu ya. Ne oldu? Valla burada 200 kişi vardır. Benim yayında 210 kişi vardır. Hocam benim yayınım 7'de takıldı kaldı. Şu anda yayın ilerlemiyor. Yorumlar da düşmüyor. Bir şeyler oldu yayın. Valla bilmiyorum. Haydi Allah rahatlık versin. Allah sana rahatlık versin. Hocam Allah razı olsun da bir sorun daha var hocam. Bir dakika. Buyurun. Buyurun. Hocam bu Bitcoin'den para kazanmak haram mı? Ya Bitcoin de haramdır. Bitcoin o da bir kumar çeşididir. O da bir çeşit hiledir. Sıhtakarlıktır. O caiz değildir. Başka halal yollardan para kazanırsan kazan.
Hocam bazı hocalar da diyor bir şey diyemem diyor. Helal de diyemem, Ha, haram da tamam, diyemem. velev ki öyle olsun. Yani hiçbir hoca şimdiye kadar halaldir dememiş. Ya demişler haramdır ya da demişler şüphelidir. İslam diyor ki şüpheli şeylerden de uzak dur. En azından şüphelidir. Şüpheli olan şeylerden uzak durmamız gerekir. İslam diyor ki şüpheli şeylere bulaşan harama da bulaşır. Doğru Anladın? hocam da doğru, şu anda size hak veriyorum da yani bazı hocalar da öyle dediği için mesela insanlar karamsızlığa kalıyorlar. Hani bazı Tamam, kişiler şüpheli olan şeyden de mecbur uzaklaşacağız. Evet. kötü yollardan uzaklaşacağız yani hocam. Evet. Hocam Allah razı olsun verdiğiniz bilgiler için. Allah'a Teşekkür emanetsiniz. ederiz. Alem ve selam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Alem ve selam. Oğul bey. Ya hava til iskelede şغلی işete tehlikeliye. Ne ولو راستا تی روجی بگیری و هیبا رمضانی نه شغله مالا خورونه و روجیا خو بگیرم بله کرم کن کرم کن قمره بشین ya haval ab gule kiya gul ab piraka waha gule ya kamezina lva fenomeni tiktok mezina godnava dakika keda hazara de dakika keda hazar puan jwarete hazar hediyeti ajana 10 saat yayine dikim yek puan ji yek hediye jimene nay çi yani kamezina merak haket zah merak ki kabe çıka para şey kazanç dikim hama calik vaskat me canlı yayını da limi takip bika temizeni o ekran kayda mişi bigra ekran kaydı bigra temizeni kavi çıka jmire veri avay kaderi abdeh da kanat kim ava şunu havale boran ava jmire havale yakşiyan avji malawi ya havale boran جانا ساعتك ونيفي 10 ساعات كم يك جتون جسمنا يك جتون يك هدية جناي يعني دردي ما نأوا شو ما قلت بو أمي قوتيا هدية بقن بلا نوي لما وصا كري دي ناكبه كشفتي دا فهم كن وانه وا فنومنه تيك توك ميزنا تشتي فاش وچپالو پيز بيجن ودناوا يعني وك باراني والا نامني دناوا دقيق كده 1000 جوارتين جانا دي يك شويدا 10 ساعتا دا 40 milyar para جوار kazanç tıkın. Hayvanatı 180 milyar falan tışını. Evoloji hanım. U tişte faş u çapalu pis insanlar bejin. Ya u insanlar tişte ki menfiat na bejin. Ve o insani ko para جوار dişini cevap be akıltır ve ahmaktır. Ya ana tişte ki menfiat beje, tişte ki baş insanlar beje. مثلا تختورك ببحثات تختورية بكي اشترى بيش بتعميرجيك ببحثات تعميرات بكي انسانك كي زراعتي ببحثات زراعات بكي تشتي منفعات انسان على بيجي وتجارة بيشني نورمالا تمام باشا يعني انسانك ولا وعظاتك تشتا دينيت بيجي وخوستك ناكي خوستك ناكي تبي والله شبو خدا زي شيرشن ديسا نورمالا لیا وانه کو تشتی فاش و چپالو پیست بیجن اوجوار همه هدیت بارن تمام به حمدی خود ماست خواریا روشی خرانا بی تا او ساطلا ماست خلاص جی کربان روشیات خراند بو گوا تنزانی بانا yani havale poyraz yani terji buqi u tenizan bi guhata birata dabşe barda roji khana bi Selahaddin. Hoş geldin dayı. Ahlen ve sehlen. Hele kalk öyle yaslanarak sohbet edilmez. Ha öyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi Sen nerelisin? arkadaşlar Adana. Nerelisin? Kurmancı zane, Adanalı. kurmancı. Kurmancı zane. Ne?
Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. De haydi soru varsa soruyu sor. Bırak arkadaşları. Soruların varsa sorularını sor. Sorularım yok. Ben sana bir soru sorayım. Sor. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadet. Kerem ka. Kerem ki ne go kamera dişeni bile bir şeyini. Te mecburi roji bigri. Roji farza. Tine koşiya te nebe. Tine kalu pir be. Te mecburi roji akı bigri. Kerem ka. Seydat az nas kırım. Ma nehat diset iro tinaat bir careki. Bele bele. Tinaat fırıncı bu. Bele bele. Vallahi Tamam. bir ana. Tamam vallahi Xudaymış bir kirbu. Teclê firna daniya û mugazê bê wî dîtiye lê milkûdê dîtiye naybiram. Baş e te nanê xwe xilas kir. Ere ya mezud خلاص kiriye. Em hatin malci. Baş e Xwedê xêrata qebûl kî ava însan wê îstîfadê jê bibînin û tedbera rojiya xwe jî girt. Erê hinek însan hene bêm nikarin rojî bigirin. Avayê bila ê weke te bibînin tu firincî tu li ber agirê firnê û tu rojiya xwe jî digirî. Ma newlo. Ma tu çit tu şîvê çet Şiveci çetkin. Seyda. Başa qenca yani ji diyama Ayşe pirsîn ji diyama Ayşe şpîreka pêxemer pirsîn got wetê got pêxemer tê malê got çit ke gola jî arî met ke bê em çi benav jî wilo ke pêxemer aleyhissalatu vesselam şekala xwe di dirûd cilê xwe pînet kir deveh pas di dohtin yani her iş li malê arî pîreka xwe iş dikir yani zilam li malê arî pîreka xwe bike firaxa bişwê wada bi malê xwarinê çêke ne eyba. Seyda. Tamam. Egoyu böyle Yani ne ayıba? Yani tefraga gibi şey ayıp nine khayra. Na go meji bugün tişvar namine. Na tışnabi. Yani mo bike yani ne ayıba? Vatay bu havcı kır. İhtiyacı şey bu yani her kişi male bari male nasıl ve pire keda. Mo bike başa. Vallahi Seyda makine cilat şu makine frak. Ay ola pire bir zamanı mgo. Pire bir zamanı gırık iniş kola. Cilşok haya. Cilşok dmale de ya. Frak şok dmale de. Melkese ceyane dmale de ya. Üstü için hakim. Abi 24 saat alber televizyonuna و تلفون بنا وزارو كاجي إذا كبي زماني زارو كاجي مصنع لكن زارو يتون يك دو بيحم دي قشيت كنا ويجي خلاص وبري باشكي واجي حاضرن بري شوشتن بس شوشتن أري بري آخ كنا بالوادا آخ خلي آخ كنا بالوادا نبت أول زمان ديتيا نديتيا ده هيامي ما دولو آخ كنا درب شوادا باشكا مزن بون لي از يا أخي نزانم نا إيه زماني بري درگوشوان آخ كنا آخا ولو موخلت كرن آخا هورك البني موخلت الموخلت دان وتكنا بنوادا ويد أو آخ بيرا نوت كرن تابت نيا كدي تانين هاولو آفنين بو آخ مگو آفنين بوش بولو آخ بنوا يا آب جي نبو كنجك جي تنبون هاولو نو أري Seyda abi ya ince de çıkavulu çıkdır kevin ya o. Çava Ama bazıdan. والله نزانم يا هناك تين قباب جامد كفن أغلب بيرك وبيرك جامد كفن قاس ملاما هم باصدن وهنا جيت مينن يعني
وعزي نوا وكا واباما من وكا والي خستانا وي دوام كربانا مثلا بابا فنومنا تيك توك كده ولوكن تشتي فحش وشبانو فيش جباتي فرد كنا غماوايا لقوازل بدر الديني جوا بيرجم هم باصدن باصدن ناري والله اي والله اي والله اوزانن بني هر حيوان وجنجيخ بيدال قاندن علي سيدات تجانا تيم ديادي وادا وقو مثل جانا بني ما تشبه جاتين بني والله قو مثل دفنا دي ايه وقو مثل دفنا دي تي والله جانا بني متشبه مدياتين زح نايم لجانا اولو عيش تشد بي يعني سيدان ولو تملتيت كي يقصى نوز ملاتين هاكم بني قدروا لي امام من اجي اخراج وما بشش حط صالن از امامتين هاكم يعني نفخرين الرسمي قالوا ملاتيان من السر سوسيال ميديا يا قالوا يدري ملاتيتكم ولو اي شما يا هو ابيا تشترا يعني از حاله بهتر انسان ام خود جهن نوا الحمد لله بهتر خلق مقوداري کی تماشا كن تعال جامعه جانا البيت خلق بمال عيشه البيت تشد بهال جامعه يا انا هل جامعه بي ساعات كتر جامعه مينا والله كده ازيد جامعه كده بعضكم مرحبا اشترك كشكا خوشك لتشاوي خالد تشاون ماشي باشم وي خودت صالح کی خودت بيلي ناويت تشيا ليش نبي ولا وي خودت صالح کی زينبي خودت تعالى تقنج بكي تباش بكي عافر زينبي وليش رازي بالشيء علي يا مبروك قلنا ولو جيبه دي جاني يعني ده زارو خويا بكن جاني يعني ما يمر قرتن اري هل زين بله هروي عليه جيتو ها جيت بيرب كرمانجي خبر ده تركي نشتغل والله هردو ايش زاني منو تبي ترزاني نا اول كرمانجي بيرش خوي علمنا تركي اري انا زاني كمان جيجي خوش باشا عافر مقول سيدا وقت الانسان نكاري بحثات تشكي بكي ولو جو جامعه جو تش دا بيت تبي بيجي جوين نكاري تكفي يا تشتاقو ديانه تبي بيجي يا بيقك زاني تشي جامعة وقت جامعة دكالو بيرا بيبا الذهب انساني اختيار بيبا كسنينا ساعتها ميجي الذهب باختيار السياحة باختيار تشي اسلامي جامعة تشكيل بيجي يا الفيدر بهزار انسان الحمد لله قداريت كن يا والله با افتر ويجي نباش شي وياه ام شون جامعه فراش خور او جي جامعه جهات ناس يكرن نباش شي باشا انا اخباري لطيف تشي دي قلت جماله بيجي هيا ناس سيدا معنا تعبات تعباناتي خذ ثلاثة قبولكم اهلا وسهلا ايش راضي بسيدا او غرب اشتر ده باشا وغربي ساتشعبا ساتش عملش غربي اهلا وسهلا ببقرة حاضر حاضرة تمام باشا قال لي تماشى وانا قال لي خش كبراني جاب خير اخوة قناه ما يوتيوب اللي ببنا ابونا يوتيوب قناه ملا عبد الله كردي خليله نزيكا هزار حف فيديو مد يوتيوب دنا دوف دريش فيديو الويدر هنا خير اخوة الوا تماشى بكن ولي ببنا ابونا هيدي تمام بله قال لي تماشى وانا بمين خير خوشي لا هوالي فاروق أزين ها وشاني بقرم إيشكي من دركت إن شاء الله واتكي من سعيد دا أما إن شاء الله ديسا وشانا زندي فكن أري هوالي أحمد لقمة تجي خذي اشترى زيبي ترجع بار أنا وسانا دايد وغربي خذي